Finally, Dama na brother yake Boni ni mahota kunina mathina mao ma githiacara kuri riu Dama atigwo na branch ya kuria Ruiru and Dama Mobile Spare nake Boni anengerwo branch ya Githurai iri operataga ta Boni Mobile Spare Limited na koguo maiguithania kwegutia ritwa riri rirarehaga githagathago ria Danmas Mobile Spare haria Dama angikorwo agitamura aria marakoretwo makiadvise Boni agere gacira kau na nimakorwo makiguithania guthie na mbere kurutithania wira. Dama akiuga guthie na mbere kurugamirira kambuni ucio ta CEO na Boni ari director. Dama ni onekana guconorithia aria maragucagiriria Boni akorwo agikari branding kuri duka eno ya Ruiru na Githurai akimera kwendia spare ti biacara ya shangwe na nderemo. Oroho amera matigane na family ciene akorwo akiandikana kuga watu watakoma familia za wengine, wako wapi wale wa kudance kwa shop zangu in my absence Monday bila aibu. Ati Danmas si mungesema tu Dama kuuza spare si shangwe na deremo. Oroho Dama arekereria statement eno iria akorwo agicaption na kuga ati ni makorwo makiribrand na kuri na new look ya Dama Mobile Spare kuria Ruiru na Githurai branch. Akiuga Danmas Mobile Spare Limited under CEO Damaris Muriithi and the director Boniface Muriithi, same trusted services, thank you for continued support. Dama akiuga kuri na andu marageragia kuiguithia Boni akorwo akiribrand to Danmas Mobile Spare Limited. Dama akiuga andu acio magirire kumenya ati family will always be family.